mwakora ngira mundu gwitwo Karo ati arauga ati second part ya gifindi giki ati ni uko nyinyi drama no nginya rehe form 34 yo nigetha ile hao goto turona tarenda gutuya ndagika cigana na cia part ya keria ya gifindi giki no guku mwena wa Twitter ndirona andu no marathi na kurehe micango yao taru heka ndaitagwo I thank God Joguna aroga uhoro wa kuthira bica andu atihie mabururi mangire maria mana corona bara ri ni aria matendaga thayo naho atia ituko tukiuria kiu mundu gwitwo I thank God Joguna Nelson Mugo aroga ati nyanyitanira na mutungatiri marete biu ati nundu wa gutuhe details cio ria mucemanio wanyu na atongoria na sawahana kuria mwana wa Bomas na ni ndona andu ningi muno Gideon wanyu ike Nelson Mugo andu ningi mathite na bena kuruta mirugamo ya kuthina wa social media na kiria ndenda kuria ri kuma riria ngahe haici ciambitie ni tuonete andu ingi muno magikira bica-ini Twitter-ini WhatsApp andu magakorwo magituma bica muno makaiga he ni wakiona ria guthukire kundu kuna na tukona bica cia andu mahurangitwo muno bica cia andu makuite na ona wathuthuria ukona imwe ni bica cia maheni in fact nyingi cia ni bica cia maheni ukona bica ciumite kundu ta DRC Congo riria kona ngahe ya Tanzania na maundu ma muthemba ucio hihi guku ni kucogera ngui Susan nireke njuge kwanza ni I think drari victim tondu bica imwe iria ratumira ya mbere ona nikuigua ndaiguire andu makiuga ati bica iria hena bica iratumira na ni atumia aria makuire a Women's Guild aria maina accident ya Tanga na reke njuge my mom was a chair lady wa group yo na ni ahurukire so it was very very sad kuona andu makionania bica cia tene ati na nisira tumeka ati andu nio marakua Kisumu na kuria kungi kugo reke njuge andu ni uru muno na ni uru reke njuge ni uru gutuma bica utari na evidence kana ni ya kuria irarutiro tondu ni wathukiria mundu uri ungi ona it's painful reke njuge it's very painful Susan Pole na ni kuigua tondu andu ngene makoretwo makiuga ati no ko ni maheni bica ici ni ciama no teru iguite mundu ta Susan akiuga ni aranyito uhoro wa bica icio muno tondu ni bica imwe cia maheni citari na relationship othe na githurano gikiri mutungatiri Daudi ugira andu atia ahuthiri a social media uhoro wigie gutumira bica na gucitabia bica itari na uigiririki cia kuga ati uria hihi kwina ngui na ngahe kundu kwingi thegio ni uria ngenda kuga atiri andu aria maratumira bica cia maheni kana kuheana uhoro wa maheni andu acio matiendete bururi uyu tondu gutire mundu ungienda guthukia bururi wake akiaria maheni na riu tariu my sister ha ne uga bica mweri na bica ni ndamionete thini wa social media platform nyingi muno na ndahera andu atiriri mundu ria wina evidence ya atumia ya makuite ri ni atwire niko na nia gutire mundu acokirie kiria kiu tondu andu maratumirwo bica magatuma ni uria ingi uria atiriri andu aria othe maratumira social media ndukanatume bica kana uhoro wothe uria uraigua uta neto ka uthuthuria umenya kana ni wama tondu kiu nikio kirathukia Kenya andu gutumirwo bica ni nderi andu a Evangelical Alliance nimeraterere mundu wothe uratumirwo bica na ndui kuria yumite teruo mundu nitukura batari kwi makanitha mekuheaga na guku kawagwa ndahuri atugeteria kwa baja gutire kindu takeu no kwi makanitha mekuletwo makia twathuthurĩa muno ri ni ma Burundi ne ule wakirigwa tiriri mundu na ni mutungatiri hamwe ni atungatiri niki kiratuma meke maundu ta maya tondu ndwende ta bururi waku na ni uregete gwikara ta mu Kristiano ni ule daroria ni atiriri Kenya ri 80% we are Christians kujija ndo wako mundu da menete kanitho mundu ingitekera bururi wa Kenya ohone yokohona no le ule kuri andu angi maregete na ni marenda ni marakenera maundu maya ni uri ngiuri ni atiri ako we mukristiano wa mapio we murumeri wa Yesu watumirwo bica utoe kuria yumite tia kumituma kana umetharie na wire andu aria angi matumirwo matikamitumira mundu matharie ugo nogo tugionia bururi Jedida ni kuri watho wigie uhuthiri muru wa social media ndikiwe kana gaka niko kahinda kega ga thirikari na honge iria cikoragwo ikirumirira maundu ma muthemba uyu gukorwo cikinyita na njira ndikiru muno andu aria marahuthira social media uru
gusambaza maundu matari makinyaniru na kugeria gucogera ngui na meciria moru kana kurehe guthukia ngoro cia andu Orocio wa kuhũthĩra social media ũru ni wama hiko ciothe ũgĩtũmĩra mũndũ mbica wĩũrie ũramũtũmĩra eke atĩa etau mbica njega ti njũru no mbica njũru ũrenda eke atĩa oko ni ithuĩ ta National Commission on Human Rights ũratũmĩra rĩ no mwaka tũkũrie ciũria ũrĩa mũtungatĩri aroririe kũu nĩkĩ maũndũ mau na twĩke investigation itũ tutire na watho mukinyaniru wa social media no nitwagiriwe gukinya ikinya riu tuhote guteithania nigetha ungisambaza maundu matari mama ni watho uriku mwega tungioya nigetha tugutwara igoti-ini naguo he andu matwaritwo igoti-ini no maundu mau matikinyanĩire wega koguo riu ni ikinya twagiriwe gukinya riria ringi ni uhoro wa data protection tondu andu ni maroya namba cia andu matumira maundu maingi no mwaka tukinye ikinya riu no ne mukuri ni kana 2014 uhoro wa counter terror he mawatho mokire igoti ni metagwo Security Amendment Act he watho wari hau wahitukirio wa maundu wa sending gory pictures bica njuru uhoro ucio ni wari hau uhoro ucio ni tukwenda twariririe ta bururi nigetha tumenye turikinyagia no mwaka twarie ma no he maundu tutagiriwe gukorwo tukisambaza uguo tondu andu megoro tofauti he uria ungihota kurora biceo akoiga no wega na thie na mbere na ona kuria he mundu kwa ukuna biceo na ona umunine muoyo koguo no mwaka tukorwo twi very careful hau ni handu tukwenda twariririe nigetha tumenye tariu uria tuga one of our national values is patriotism. What does patriotism mean? Nigetha ona uria ukwaria ona wita mutangathi kwina maundu mau how do you conduct yourself in a conflict tariu uguo kundu ta we kifira kana we mathare how do you conduct yourself ni ukorwo ugitafarina tari wega urona kana ni ukorwo kuga na ino andu how will you conduct yourself na hari suga ni uhoro wa gukenerera one ne he undu tukwenda twarie ta bururi nigetha one ukaria ma but two ukaria mau na njira ya kihoto kiega kanona on enforcement because I think the other thing to like Kenya ni enforcement of the law because the law is very clear doage no koro no gituma maundu social media doage no koro kinsaita andu no gwecia kireka atuma andu mathina be na mitugo miaganu ni ukoro enforcement direko tondu I think NCIC ni maugite ni makunyita andu aria othe maratuma SMS juru no tondu gutire mundu raigukana anyititwo atwaro igotena ya hate speech na action ni ratoka wakiona dekede na mbere no radradin so I think for me the other thing that ira lack ni enforcement na I think it's a culture twinayo Kenya ya gukoro tutitatwara andu igoti-ini na andu makoho ni maiteta mako ikinyari ritmo tondu ikon ikinyari yoyo ndugacokera maundu ta mau kugo I think onara NCIC in fact I think we need to talk to them nigetha mahote gufuatirira maundu ta maya na mbere tugeteri marete ndirarara kiuria kieriri kwirihiria kuri andu maraiga no korodo itu ni mararumwo no korodo itu ni marahurwo na nimekwenda kwirihiria inyu mwita kaju ya makanitha mutari mwita togoria a makanithari uhoro wa kwirihiria murera andu atia tondu hedo hakinyaga githurano nikirakirikire mumirira ni mararikire no kuri andu hiyo na marakena na njira ya kuhana ta marenda guthirikia andu aria angi oko ni taru andu a Jubilee magathirikia andu anasa muno na nginya hiyo makamathukia ngoro ya thank you na niguo turamera gatiriri ale marakena ri makimenya kwa andu angi matiakenu nyondo no mukene mukinyarwa gaciangi mukamera ni nyinyi bure turekere nyi mukaura uguo nyi gutikindu mukona nyi mukaurira ku riu kumera uguo riu onaguo ni mahetia nyondo machino maya ri mabatra kwa mari ma win we all win Kenya has won and na kukweka ndo tukweka kwenda kumwira katiba ituri kweka kwina akaundu ikwenda wiko nyondo twajere system ya America lakini tutoja nifure to cover now the opposition nyondo riri akora mundu niyo asindwa ri utikundu akugino tikindu akuona
mundu ucio ni akurwambara nene muno lakini akora mundu ucio ni oyi ona ndachindwa ri ninko kawira kana ninkoewa gitio na undu muna ndo ta America ri mundu opposition ni achindwa ri ajoka gwa ni the winning party akahewa wira na tu kukenya ri opposition yando mundu achindwa ri aliaga muchie kana kalikura kathie au keringi na ketana yake katia kuko tukura tuna ka system karata kange sabu mundu ra ungi kara kangioneka ati mundu ona achindo kurechori akora ni the main opposition party akora ni the leader kana ni mtongoria kwika undu agikwa nigetha asabu Kenya no ndo na keria aina forwards no kona luta tana sali uri ya and acho 6 million ri mone mundu wao kuri kwikundu ari kwika undu kwa ni thirikari kungwa na omeke atia lakini hapa kumenya mundu ucio gutikindu gutika muchara gutikindu akuma kwa thirikari na ndena power ndena ndangiaja kaundu riu wakatiba ni tukwenda twarije we ucio ri mundu wacho monde twikarendi turanye ta Kenya turikatia nundu nione ya leta problem anangena kutoka ugatiriri now social media ni reka urumuno na nyinda rimo supporta ka gukura kwina yo tugitatia tumeta idani caution yo regulation ya wado exactly wado wa kuregulate maundu mara maraji kuri muingi nundu maundu mama ya kuri muingi makadie kumaragania makadie kumekira usually like that's the case now you know mundu rero originator wa maundu macio nebatera kwa ego tinundu riri urikanya andu maundu matene onatima riu mwa Tanzania na magitona kama kuma Kongo mundu akawabisha akaleta kamera tekora kuraji kibera yoguru nukura kuraji Kisumu onoko na andu makiwa kama niyo tukugani togwa katiriri andu a Kenya ona magitwe ka patriotic nacho organization yene nkreto wiroshio abatara kwa my very serious actually some are very docile, they are doing nothing utundu mareka nyundu they are not of hate speech irawe hii and there na utumundura nyinto ijoto kuona every day utikile tukona gege kwa tumundura kwa goti it means that then this will continue dure data tufiko higete direct you know watho witwa bururi gatiba itu ya bururi na ni gatiba iria a Kenya kwa andu aingi muno na wingi mwingi muno mwaka wa 2010 mamiyukirie makiuga uyu niguo watho uria tukwenda tutongorie ta bururi watho ucio niguo heanaga mutaratara wa gwika githurano na ukaheanwo na mutaratara wa ni atia mundu angika angiaga kuiganira na maumirira ma githurano na ni guthii gotini dikio kana Susan no witikaniria na murugamo ucio wa ati hihi mundu ngikorwo ni kuigua tatana iganira na maumirira ma githurano ri athigotini niko ndra tuke disappointed na Orengo mundu goreto valuated for a long time as a senior counsel akiugate senior lawyer dada matigathi gotini magotumira public the public opinion public court na nikugane activism what was used before it was very hard to penetrate on a system ukonado maadhi farafaine kuoreka jugi ate nemahetia even LSK should take an action against him to kugate that trust ite igot na ni lawyer na katifa yugete wega ugekona grievances the first place to go ni igotini ona ne provided ona hedio idurano irathi na mbere gwekora kwena tashwishi even within those 7 days tengera igotini to gwetera riria result ya na onsoga igotini kwogo ne urukwera citizens matigathie igotini tondu that is the place to create nigetha kugikora kwena dispute ugatengera kwa ona gutuika ne tugeragia mediation because also mediation is very good tondu igotire igoro muno ona guthie ku mathaa maria bodu ateaga mbeca iria gutumira kugo no mage no gukorwo magiciria uhoro na ndrake no uhoro wa what religious group mareka no uria turaigwa riu matwikete enemies kiama fulani tondu namaji gwekata weka mediation wira waona ni wako mediate kugoreka tuge ati mundu wina kaundu tondu na maundu mamero ne maumite munyanyaro giate nyara dispute those results kidero na karoga nyara dispute na elog twina results sito na izwi
na tuletare Busia announce or matiako to announce to twekire random sampling ya Busia Meru na Nairobi to ndagana hego kona the competition was very stiff kugo ogo tuleke cia presidential nitoka announce cia Busia cia Nairobi na cia Meru nirenda mamenye kana ugo mara igo iraumire niguo cihana ako itikihana ugo ri mamenye make their documents fatwara igoti mutugete ijao igoti mwaka wa 2013 netunde Supreme Court igitwidania direct yigithurano gya bururi na Supreme Court ikihoro muno gwikirikana ati nitamedereire mwena wa Jubilee hindi yo na hihi nitamarutire wira na njira igituma andu matikagie na mwihoko na murutire wa wira wa igoti hihi no korwo nikio NASA marakiuga matikwenda gucoka igoti-ini reke njuge atiriri hindi yo thio no githi igoti-ini ri uthia ukimenya kwina watho na watho ucio no coke mwena waku kana coke mwena uria ungi gutire hindi yo da kungituika ati njira yaku ri niyo ya ma na nikio tuthia magoti-ini na riu ri andu anasa ri nio makoretwo magitumira magoti ona watho uyu turahurire kura naguo kura cigatayagirwo polling station no marautwarite magereire kuri yake wa Maina makiuga atiri kura ri chatumwa kura nzitika chinju urati ukereji kuikari uguo ona kwa ndimakona kwena makotha matikachi mutereke kaundu na tondu riu mashira maria mothe marathiite ni majaji maria marathia kuri ori ona andu marakinyita andu bakauga atiriri majaji mararuta wira na andu ake anasa niki marona kina hinya riu nyodo wa githurano giki maundu maya maraumerire marega guthii igoti-ini no makorirwo mena undu ungi mataretikia magoti tondu magoti maitu they are independent nimahetwo that independence na ona magitwa cira matigotwa cira tondu wa Uhuru kana tondu wa Raila megutwa cira kurigana na watho uri uthondeketwo ni gatiba ya Kenya na riu ri tugikinya handu tutwike ati gutire mundu tugetikia thiini wa institution citu tugwithie ko we need to build a nation tugo tuthondeke bururi na tariu andu international community kinya maraugira atiriri your judicial system is one of the best one of the best na marare ready actually na maroga atiriri na tuwa mathikiriria ri structure ciothe turarorire inde tu examine ci tayari guthikiriria cira na nimekuruta good judgment leo ndorori atiriri mugereka guthi magoti-ini macio muthie in the public court andu aria megukua ri orengo ri na aria marwa matuthi magoti-ini ri will they be held accountable akiurekio ngoda kuria jedida andu mangirega guthi igoti-ini kana tungiuga tutiguthi igoti-ini kana muruga mugikone ati igoti tutikwehoka igoti-ri na githe tigukirehe kana kurera ngai hathini wa bururi witu niguo ni kurehe ngui ni ikiwa atiriri andu mundu uria wothe uraingirire urari candidate ithurano giki tondu maria aringi almost 15,000 candidate marari 15,000 na aria turathurire ni 1,400 something koguo tina andu 13,000 matari akenu amwe ni maretikirire angi matinetikira aria maraigwa ni marahiteithio ni process ino yothe ya IBC o mundu kuma MCA senator governor mundu wothe athii igoti-ini na mamenye gutire watho suspended time is going within 14 days ona tinasa ODM must make up their mind kana ni marathi igoti-ini ona 14 days the 7 days jumeno turorete no leo ndabatira 14 days todo shirano mwako tuo nigetha tukinye ikinya riu rigi ODM as a party todo hare ballot no adika tukinona NASA kani harai NASA harare ODM as a party matwitwa kana ni marathi igoti-ini kana matirathi igoti-ini as a party mathie Supreme Court ODM ariage governor current governor wa Kidero na ariage ona umatwitwa maguthi igoti-ini uthie public opinion utire ciro gatuo ku andu mamenye atiriri public court ne igoti ria muingi na andu mekwaria marie marikie but utire ciro gutuo ucira utuo igoti-ini the challenge area twinayo ni ati kwe kundu na kumwe megu ikara public court no ni kundu kunini muno
Omothe ungithiuruka tauni including Mathareo andu ni macokete maundu-ini mao wathie Busia andu ni macokete maundu Githumo governor elect Nyongo Professor Nyongo igire andu mahorere na maji maundu mao tucoke tumenye the unemployment rate in this country is very high andu aige ne casuals ado sifarwa ake muthenya matete kuma Thursday Friday Saturday Sunday mathie gute muthenya onge rucio and the following week the families are going to suffer the right to life, the right to food, you know, the right to personal security maundu mothe ni megucoka ni ingiuga atiriri ndahoya mawakiri mothe tondu gutire kiama na gutire mundu tari na wakiri wake mathie magoti-ini macire wathie magistrate court tondu nikuo MCA kwajia waigwa ndunakenio the high court aria angi mekwajia high court waigwa ndunakenio ni high court the court of appeal waigwa ndugukenio the Supreme Court na turirikane atiriri Supreme Court we have a new chief justice, we have another judge there and another judge there, so I think we have three new judges in the Supreme Court. Kogo ti igoti rere aria the ho in terms of personalities. No tutige also kuro personality. Adu ni mohegete. People are very observant ore magoti marashira maundu na nejo tondu wa pressure ikoretwo eho gutire mundu wikarira gite kiu ogomie watho depending on who kurora uria kwagirire na ni ndenda mutungatiri marete ahingerereti no nigetha tutikogomie watho wa kiririndi tondu nitugukorwo tukingira mathaini ma mohoro kana tiguo riu mutungatiri marete ndenda uhingerereti no na riri meciria maku kana murugamo waku kana mbere ujumbe uria ungikorwo gitwarira a Kenya ndumiriri iri ungienda kuhe a Kenya igie maundu maya ma githurano gikitwo ni githirite ndugamano iria tukoretwo tukiona na kiuria kia ati tondu tutikie na bururi ungi wa spare ati twathukio uyu ni tugakio ucio ngiri ugucoka guthia atia. Thank you. Nigo ndikuyitekera ndome message ino kwina tungatiri matunganite kundu kuria gutakwa Kirinyaga mariuga caution politicians from misleading the common citizen to confront the police as they hide in their safe habitations. Politicians are lies to the common citizen. They should not allow themselves to be misused. I take for example, if one fails to go to work tomorrow, will one need to eat and defend the family? Will any politician bring food in the evening to every household? No. Kenya, we are wise now. And I agree with them. This is from Ashindikon Geshimu, and Ashindikon of AIPCA. It is very important for Kenyans to realize that some politicians are just misleading them, and they ought to, and you see the constitution. Thank you. Sorry. Katiba ituri. Ni tuete mwere, mwere kana ura batera gwiko. Akora ndugu tekera kuthie goti. Itekera ko sarenda ugeni wa sarenda. Akona kuthie goti ri, uthie goti na yenya muno. No ni kedari uri goti ri ndio njia na muririkane atiriri yani kwenda muno andu marore andu aya ona IBC na cia ngonderi ni andu aria ungiciria labda mangiri mwana ura ungi lakini uko na andu acio ri ni nani partisan kana matina matewe katia ya nani ngutikana na daja makuga andu aya new ni and we have seen what they have been doing ni andu mara kama ndo wega makagite kamba wega na nitukumetuitikanye nao twita makanitha ri na tongoria ndini twenda kwira Kenya tutuke oge muno tuteka ino ni andu aya twitikire kudiwira twitikire kura ni ciathira na Kenya ne mbakithia na mbere life must continue na andu acio gutike gutuma goka guguteria kuwaku atore kuthie wira kana dina mbere kugera maiga riuri tuteka kare tandu matwire ndumare kuma tene matrona utheri
tole te otheri muno na riu tukwenda kuthii na mbere haya riu nani to no ari uhoro wa utheri ri na ni utheri uri ndenda kurehe haha ri ni utheri waku ni ndakena muno ni undu wa guka thiini wa kirebe kiumia kia umuthi na ngwiciria akenya na maigua meciria manyu na murugamo wanyu na ni mwamahe ciugo hihi megwiciria uhoro acio muno ucio ntu wakirora kana ni magagithii mawira-ini kana magagitikira gukinyita mwario wa mutongoria wa bururi mutongoria wa bururi ati macokanirire okorwo nduna hota ugeithio rakuhotire na tukirore kana magithikiriria murugamo wa mwena wa mutongoria wa mwena wa mung'ethaniro ati batikana githie wira rucio ndimucokerie ngatho muno na ndimucokerie ngatho na inyu eroreri aitu a Inooro TV kirerebe kio muthi ndihoka ni motho makaundu kuma kuri ageni atuma nao na ndimacokerie ngatho muno ona agi gucokeria ngatho oro hau muthenya wa kiumia ri tucemani oro haha riu ngugiciria riu tondu githiro ni githirite ri riu tigagicoka utitini uria witu wa kawaida wa kirerebe nigethe tugerie gutimurana muno kidogo tukiona maundu uria magikarite na tukione kiumia gikire gukorwo gigithii na mbere kana hihi ni gukona mundu uguthii igoti-ini kugeria kuria ciuria ciĩgiĩ kithurano gia president ona ithurano iria ingĩ njĩtagwo Francis Gachuri ndĩmwendere kiumia kĩega.